Umpamane raga dadi duakung gede, suwire iraga nyaluk busana nidone ketangkil ban parakane makadatu. Paman bentar kalawan bentir, mon kengken unuk linuk ke bisa aja paman. Aratu duakung gede pesan liusan anaknya pesu saking umahnya tengangnya napi ya. Aduh. Nawagang puniki rayonang derwe. Ingat Kijang mau pamit dungon ngararah toyo. Nyin je kadene ragona nawagang niki rayonan cokore wak kitu ya. Kadene sesai nasib jelek, dunia nasib jelek, jadi nasib melah ngoyo-ngoyo ngadeng abang nasi. Halo, raju, betara, ada kami sibene jon. Beguling mangkuk. Mula jelemo iri ya hidup pang dijauh dentong ini pangsi kena enak. Nyamping jeruk yang tong beguling mangkuk niki nyamping jeruk penuh rakong. Tadi enak saja ngentung aku. Beguling memang moy. Dengeng bantainya. Cai ngukul-ngukul anaknya buku gelap. Yang layak basang kene di perantanang ali yang ibantainya nasi. Do pesantren ngukul-ngukul bapak. Bapak mau makan. Makan. Ngelah kumut sini mau penyuka. Nah aku tengah maman jangan. Toleh nih ke samping apa dulu ya. Mirip saya sing nawang. Yen gelah medak makejang banyak-banyak gelah. Cenik kelih dua bajang sumuyuk ngaturang bakti. Sing kecar cai. Sing san caing lah pengono dike. Tarik wajikin tangannya wajikin Nasi ke? sedurung merayunan mang lo kedas tangannya wajikin dumun mang lo dekat orang rayone Apa kewane bandak rumah limu? Menapa menrayunan gelah? Ye, kaden sampun. Wawu pisan sampun aturang dijang. Niki rayonang derue, dijang mau pamit ngelelah toyo kaden kendan. Pangperek cai sing ada. Nah, sampun nang jajom. Dijang kok kenang. Dijang jang gelah men. Jadi nanya aturang Cina sih. Mendilo aturin dijang. Anak gelang ajang paman. Pernah mengeliok. Malah macelegakan gelah ngantok sangat. Kaning deket cai nggak pelaksana buku kene beh. Ben sada aing pengangkon sini megrende-grende gitu. Ratu dua kong. Engke. Tidang lunsur iwang ren cokode ori nando kene tanung ning tidang mal cokode wae dua. Genahan di tiang luar mana bocah. Maluman makan gratis. Ini saling. Dilekan kan becica punya cai. Ale numah. Male numah. Male sampun tokari dewa duka ri kijang. Kengkenan gelas yang duka. Tokari dewa saniwang.
Ben gelap len. Iwang. Dados busana derwe para kami bentelnya lo. Temana hang dijang Cokori Dewa rezipun. Aku mirip cai bisa ngadokan made. Bisa mirip cai nyeledek ke samping. Made duen klik-klik mune gedean di jakal jang, Driji ojang jojang. Mato jang di margome lilek mondor. Jang san. Aratu tuakung gede. Titiang mamitang lugere aratu tuakung. Apa nih kalade aturang cibit, Basang titiangnya sampun betak. Tio betak. Mesti 1000 makan. Jangan ongkos acak. Langsung madaya gelah. Yen ale pernah ne cai ne sangat andalin gelah. Apang sideng emang tertuladan, apa ne madan melah, apa ne kinucap rahayu, apa ne kasih nambah mau tamu di ni jagat ne. Walau yen kini pengelaksanaan sini rumah sak cai ne sangat nemeran kewibawaan jagat gelah dini. Tuakung. Sematre nenten wenten manah titiang kadi panganikan Cokori Dewa. Wau titiang rumah sering sikian iwang. Mang neledang Cokori Dewa ngampur yang kesisipan titiang arah. Cai, ada sedina-dina ada dini dikuri. Karena hang nahi pun. Ia nemuni kadirasa kepiah paran purin gelah. Ada kadida anak lingsi. Apa pun lakar medal ke jabo puri. Kadirasa metangi desing kayu. Bisa cai ngabelaksana. Ingin sami sedakingin puri kesungsutan aratu aku. Kung. Nenten masalah titiang ring kewentanan nunas nugre titiang ide ajin Cokori Dewa. Sane kangen ang titiang ring mana ring paini kan. Sedana ring Cokori Dewa sane wau moyu setigang sasi haratu. Dan pejalaran punapo punapi raring ngadak sedo pihak dikangen mangan betiang. Sane kangen ang titiang ring mana salar tuaku. Bejak rien Cokori Dewa kantonalit. Dalari dah anak keling 1000 Cokori Dewa sampun ngeren sedo tuaku. Iyan apa kadene mahawanan. Mundo setunggal purnama, tilam kajang klion. Aturang bakti. Yan kemana antuk titiang namet arat. Menawi enten anak dula kiri ati ring lingih Cokori Dewa di kiring kurian arat. Sandang Cokori Dewa ngopi kayu. Iyan sing gitu kapan ada wicara buku. Ingin yang sasa puniki kewentanane tuaku. Pine pecek jag lunga. Ring dijo menawi wenten anak wikan wicaksana. Iriko batu tunasa. Lungan jak itu saja. Lan iringlah lungo ketlangin wana. Nangkel ring meragesang sadu gunawan. Apang presiden ledang itu apa itu? Mana melarapan paitan itu? Giring arat. Giring lari sang siang giring. Sampun lintang ring 6 sasus Cokori Dewa entan iriki nunas saja yang idon ake lingsi demon iling dados di nunas titiang bosan dia muniki sampun api yang dia muniki sampun wikan Cokori Dewa sandang kan male banget pacang lajang bagong istri semalio titiang sampun mut pisan wentan iriki iring dia budal ini sampun api dados naneng baby titiang namai kesenangan saja gelang
mengandu kejan. Dadi rasa yang gelang, melenan prejani semitan bibini. Tahu parilaksanaan bibini teh. Yang saya hanggelang ngajak bibi poan. Bibi singa gelang, sedata mesebang binga. Pakadek pekenyung ngajak timpal-timpalnya di pesrama. Nejani tunggu dadi nadaksaro. Bibi ngabot sebang buka kene. Tur maning sangat sebetang geladi kayu. Manen madan puan dengan puput nuna saja. Bibi sebenarnya melipetan ke mekerat nebura. Sujatane apa ni sangat sebetang bibi. Apa mire badak parilaksanaan gelang. Utawi munyin gelang. Ni sangat mire ngutang sengko di kena bibi. Nang tegarin kegalangan bibi matur kapinin gelang. Ratu dua istri. Menkengken bibi. Sani banget sebetang bibi yang mana. Untuk apa? Niki dan akilisa. Ketak pisan rek parosisione mangko sami. Tapi malih cokori do pasang iring titiang lancar. Kajabu mentak suwean gede tandada sampun titiang keduken. Kadi titiang menewe kajang rade sampun iki. Wentan ring pasraman. Kaningung titiang wentan niriki. Kemon cokori dewa mang dongning malih ring kewentanan titiang iki. Man kengken titiang rindu. Sarang tunah titiang cuma. Makin suwe kalian titiang riki. Yang sampun titiang kalian raris karena tunangan lena. Kengken malih bidan titiang mulai sirong kabak titiang iki. Rasa kedek gelamira ngatur bibin. Tane keto-keto ni sangat kena hang bibin. Pantas bibi rasa mat ngiring gelah dini di pesraman. Di yang dadi pengide gelah. Dadi sing bibi ngenang gegelan malu. Utawi ngenang bakal luas melali doke. Pun nados melajah malu selagang. Buen pidang ngiring semua bibi madan puput nuna saja. Didu bibi madan dua. Kena bibi bakal ngudiang. Kena bibi bakal ngalih soma. Gelah sing bakal nomang. Dewek bibi bakal ngalih soma. Ni jani ulengang. Cumpuang malu kena hinuna saja dini pesraman. Satu dua istri. Wentan atur titiang asapun iku ring cokori dewa. Wanta titiang nyuk jogen kayon rul. Napi jaki-jaki nulis kayon cokori dewa nuna saja ring idon akilis. Asapun iku jogen itu banyak atur bibi ni bukan. Rasa sistem belah nampe. Kena bibi ni kita sebut sangat pelatihan ngelaki saluan. Idai beli agong orang. Jangan tangkel di sini. Ini ya bi. Dulu saring ide yari sana mangkin membawa napi wentan sarat. Mat beling aleng-aleng nak buku dewa. Wentan napi menang. Pangdeng apung ida nak keling si rajong dewa ni. Ngaturang ragani dewa ni mai. Lunas aja apa suk semam dewa ni teko mai. Kadan lakar merikang ni madan keutama. Kawuruhan pang sidangon ni dewa pabekal manipuan dinuju dewa lakar mewali melipatan kamu udah. Ratu beliau lintang sub semua titiang nampenin pawacanan beli. Dados lali yuk titiang. Ring sapun api keginan titiang. Nuna saja iri kering pesraman beli. Nemangkin titiang pacang mepamit. Pacang ngerasakan. Utawi ngeratoyo anyar mereka kudiang. Ratu baku. Kewantan banget emangkin ping lungsur titiang renganganmu. Sampun nang bok suwe lungo. Nentan sido titiang jagi suwe mepasan magung. Wau ke mantan rasa paling titiang roroin magung ngiringang ide beli. Nge moge ampun nang suwe moge. Pemekas toyo hanyar ya pani dana keling si rakyat bakal nyudio sewana pandok kasepan. Bang yang titiang pacang ngiring ide yari ngerasa yang dulu san cokori dewa memit kena aling se. Lemari. Dulu titiang mepamit aku. Pangdeng yang gelakan di keduken ring ide yang begawan. Kayon gelah bakal kamu kudiang anu ngalebeng mo gitu. Jalan ring gelah. Bagong istri. Bibi mo nilapon to ki. Bisa nampak lagi. Kolon ngakulat Tuh yang tumet kan dipakai pesan di anu nih. di melawan manusia.
mau nyajangsan. Hijau aja. Jak status sek dori. Giring-giring kaonen ujang nyantos nipun sila mau kagena. Ijang. Pengideglah sekian cai. Banyak pradi diajeng itu anak. Manahang Kijang sampun doh Cokori Dewo memarga. Mula pakan sedikit dewan Pradi diajeng itu anak ini. Melangsan yang mentingkanan. Dumadak ledang itu tekini raga jatlu. Dumadak sido antuk tikyang nakingin kadi pekasan Cokor Dewo. Inggih giring rari sang memarga. Singgalan tengah. Gelah lakar mesanakan malu. Cai, apa sebenarnya apa geluran mardo? Selanjak kamu. Nggih. Sang sapa sira menawi wentan sane malin taruh iriki salen lang wano mangna matur Kijang ring Cokor Dewo sapunika kayun duwene. Pradi kengkene punakin gelah nah. Nggih. Ada sane saran. Mae delokin apa-apa jeung nikene ring anak aku mumpung liwat alasan ini duk kedue antuk itu bang nyidang masih aku malih nyelakin nyen mirip adone malih kayu di tengah alam. Oh, tengah ngopan aku di boros. Artan, Apa? Tengken. ada si Komo. Dalam mau ketat. Sakan memati nyaman eh. Kau ada yang cangkai semua mati taruh pada ke raksasa ini. Agak cang abot tali lo cik. Badah. Hah? Ingat ya cing abot tali. Ike deh. Pasti ingat cang ciban latihan pramuka ya. Ike ya. Akan biasa ngabot tali. Wasijo ya pramuka abu ngabot tali. Lo oke itu. Dan pramuka menek ke gunungnya mandaki. Akan biasa ngabot tali. Yang pramuka menek ke gunungnya mandaki. Weh, yang ada pramuka menek ke gunungnya. Tuh madang mendaki. Gitu, Bok. Yang ada yang naik cenik-cenik mau pelalian di bukit. Tuh marah madang mandaki. Sing. Sing ini. Yang ada nama pelalianan di bok tuh mabuk. Aja kena yang jawab nih. Oh, nana Jawab nih. Manusuk, kencan. Angkiatnya tungkul sengal-sengal. Hukum orang manusia manus. Ini cai nih sing bisa ngaboblok gajum dah. Besesai cai melaksana gitu. Tuh ada unduk. Raksasa ajak mau pelalian anak. Sampunang ke bobeki. Udah mau pelalian ngajak raksasa. Untuk yang ngatalik nih mecaplok kok. Bener nih jauh. Ye, Dan pangen Cokori Dewo. besekala cai ngajak marah. Meme gat mau ketap pas apa Banyak nikah. untung ipana ke panggungnya. Ireng rerahan atau batam jat manjangan.
eluh-eluh ne balu. Iya. Sampun nang jajak bosan menikom lain. Apa sampun nang jajak? Besekali raksasa sing jalan lain nabi raksasa. Aduh, nabi raksasa. Kenapa tuh pi raksasa sampun nyelek edek bangkong? Subuh mati tuh pi mati. Keredekan ibu ngasen. Kan dibindet wake melaib. Das bangkong kat ceburin. Nejani wake yang sing manu alasang. Kengken kenyal wake maro. Wake sing suka taman. Nejani tanang ngoyong pipi. Wake yang sing mangecosen pakai dibone wake sing suka. Ngoyong pi ngoyong. Mediolas ngoyong pipi. Itu ngoyong. Aduh pi. Ini tanang. Ini tanang. Ngoyong pi. Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Bagian ngubar-ngubar. Kita bagian ngelut-ngelut. Tapi jangan ngelut, yang ibu eprot. Mawanan wong repot. Hari kalau kita ngelut wong pawestri. Ngong merasa cemburu. Waduh, raksasa melaib. Jajah ibu, ubarukan pemburu Manusia ngong ideolas, bangong ngelepo. Main, bakang ibu gelut ibu. Yang sing as gigen ibu ya. Manusia. Sing pelot ngong nang genit jet ngonge. Kengkenang awak raksasa krek. Si pantas kerok-kerok. Manusia. Mesti kami kita wong pawestri. Hari kalau ngong aturu, kita ngecosin ngong. Hari kalau kita ngekecos, ngenah celana dalam. Cobain celana. Raksasa playboy. Tahu ang raksasa. Siapa nabi? Inggih jero anak lanang. Doaning titiang lagi kebencane nantuki raksasa. Ne mangken mediolas titiang nunas tulung ringangan jerone pada mangipun raksasa ngajero. Anak istri. Ngoyong. Sandang sang saya. Wenda nang pun ni raksasa bang yang titiang sana mupun. Aku dah ada raksasa. Kalian kene raksasa beragarik. Raksasa sing amah-amah. Tunyan si tangan raksasa. Mau mati kena jahat. Mati. Ani kanang nas gue. Ibu raksasa tanpa semu. Manusia. Kegen. Apa artinya tanpa semu? Sing tawangi po. Mak ngawak raksasa nek dialase. Tanpa semu sing tawangi po. Mek adeno ketegal kamu lah. Ngong
Suwireh ngong mekelongoyong di Amerika Serikat. Apa ya dar? Ay, lincah raksasa. Ngong dadi wakil presiden Clinton. Listen pada manjero. Ampun sang saya. Ibu raksasa. Dan merasa cagar tekin pau kudana. Pan merasa tekin go buaeng. Salah-salah ngelawan alo. Yan ibu mulo saking dot lakar nyentokan du bisasan. Wakil arep aku. Kami tanang Adiang kenapa udah doerang? raksasa bentir. Daskat bentur. Benar hapik. Raksasa misin loken selano dalam bedok. Ini siang lah kahilenan sih. Mungkin. Yang dua gong si moh kita. Rimi pasola sih. Raksasa! Raksasa! Manusia ngomben pikan man ngelut. Kang Wang Perai. Untung aku jangan buburakan ku kini. Duwang san raksasa ngale gawe. Kadana saja raksasa bebangkau. Katakan melitang kaman mau kecos. Kasa go mau kecos menung mata raksasa ora kono. Wari dia. Jero anak istri Kengken. pang padem tenenge mas. Bang padam tenenge misi sing aku. Mensengennya nggak dinget. Di tiang nak nelek tek. Aku pinan itu. Ada kan? Di anda di dalam naya tahun dikit dengan macam yang paling untuk besar lagi. Si kenapa ngeresap kan dilemu. Ya nenten teh di tiang. Meduwe winayone sapuniki. Duh kapan cokore boleh ketemu sarang istri puniki? Biar kan iwangan dia. Pasti nak terus aku mah dong raksasa ini. Saja. Sampai mungkin mangdungning. Sama taken sama sira aku mantisanin cokori dewa kadiman. Medapun gini. Laju hari sing bisa yo tandando sapunika. Daging nawa kang di tiang jero anak istri. Apa ngajeng di tiang banget melungsur kang ngerenes nampur. Doning kewentanan wicarane kadewau. Jatin dia pun amat rebo wentan mana. Campurun yang kalian jero. Hedang sama yang sekian dia. Yes. Ayo jero anak lan. Sampun ang ini punika banget tanggap pisan. Pemekas dia banget ngatrangsuk semua mana ngangan jeron. Doaning sane wau. Jeron ledang nulungin sekian dia. Mademangipun raksasa. Yen enten dekadia sapuniko. Minap sapun api sampun penados dia. Suk semua banget sane aturang yang ringangan jeron. Tinggi jero anak lanang. Mangga nenten jauh-jauh di tiang mata. Sapa sira gumantiangan jero. Tur maning mawit saking panegaren api. Ledangan pausang mangga di tiang tata suna jero anak lanang. Tinggi duru sang sapa sira mangga pandot-andok yang matu ning jero. Jero anak istri maka kalih.
Titiang boyo jawenten sios gumandi wantah putra Widyapura Raden Wiradarmo sekian sekian. Semedon Joko Ridewo. Kayaknya beli agung. Ora kok kan beli jagung nih. Apa jadi